ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମୋ ଭଉଣୀକି ଏ ଜାଗାକୁ କିଏ ଆଣିଲା? अरे मत लागू तो हारी जीवन ନାଇଁ ବାବୁ 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 जो से काम करू ବାବୁ सत्य कथा को शिखिए तब चिल्लू के ଶିଖି ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ମୁଁ ପୁରା ତମକୁ ଚିହ୍ନି ତମକୁ ଜାଣି ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ଜାଣିନି ମୋ ମୁଁ ଭଉଣୀ ରାଣୀ ନାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଏଠୁ ରହିପାରିବନି। ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଏଠୁ ନେଇଯିବି। କାହାର ସାହସ ଅଛି ତାକୁ ଅଟକେଇବ? ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି। कहार साहस सहित को ले जीव मु भी देखिबी ରାଣୀ ପଢି ଚାଲିଲାଣି ତତେ ଭଲ ଭାବରେ ବାହା ଦେବାକୁ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବାକୁ ମୋ ପିଲାଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସମାନ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ତତେ ଏଠି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଯିଏ ଆସିବ ମାରିଦେବି ତାକୁ। ଜୀବନ ନେଇଯିବି ତ। ଏବେ तो सामना को मु जाउची बाहर मते तो सब काम रे देखिबो से पार को दिन नहीं जाउ तो जिति जाउ आज सब तो दायित्व हला या रानी पाई तो गोरा ख जोगाड़ करिवो ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ରାଣୀ। एति भाई भोर संपर्क मानी सब छेडी धंधा मानी आ सब पुआ दलाल गोरा कोन होले भाडुआ रानी भाई गोरा को जोगाड़ कर ବାବୁ ମୋ ହାତ ଯୋଡୁଛି ବାବୁ। कोठी आगे ठिया हबो लोक माने देखिले सुतुरे की डाकिबो बाबू आम कोठी गुडे नुआ रानी आसीची राति की 10,000 कह बाबू आम कोठी की गोटे नुआ राणी आसीची राति को 10,000 तू पाइबू जाऊ ना मोडे ठीक भाई भूल कर भौणी मरिब भौणी भूल कर भाई मरिब जहाँ कर करिब भाबी चिंता कर करिब खाइ ନା चाकरी मिल ନା ବସିବିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବୁ ମୋ ବାପା ଗୋଟିଏ କଥା ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପଟା କହିଲ ଏଠି ରାତିରେ ରାଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ରଜା ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ଅନେକ ରଜା ରାଣୀର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଏଠି ଏଠି ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲୁଚି 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 ଆସିବାକୁ ହୁଏ बाबू आम कोठी की गोटे नुआ राणी आसीची राति को 10,000 10,000 ପସନ୍ଦରେ ଦେବି କିଏ ବଦଳିନା ଆସୁଛି ଯଦି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ହେଇଯିବ ଖାଲି ଗାଁ ଯାଇ କହିଦବ ରାଣୀ କୁଟିରେ ଅଛି ବୋଲି କିଏ ଆସୁଛି ବୋଧେ আপনি কোন রাজ্যের রানী এই তো রাজা সে কেমন জানা বসে এসেছে বলে মতে জানি লোক কেন এটিকে আসলে জীবনের সবু দুঃখ ভুলিଯିବ এটি এটি রানী মানে অଛନ୍ତି ତମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲେଇ ଦେବେ ମୁଁ ବି ରାଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋ ରାଣୀକି ଭୁଲି ପାରୁନି